Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Manyangatsi Vkomisa a nghenelele ka nyimpi leyi nga kona exikarhi ka Sayicology Mabzongo na Thembani Trust Chavalala loyi Sayicology a nga n'wi tivisa tanihi muteki wa swithombe. Hi ta tsundzuka leswaku eka siku ra tolo Sayicology u tivise leswaku eka album ya yena leyi nga ta huma hi Paseka ku ta va ku ri na risimu ra Bazela laha nga ta va ka rabifa Thembani Trust Chavalala loyi a nga n'wi hlamusela tanihi muteki wa swithombe, laha Sayicology a nga vula leswaku Thembani Trust Chavalala u nghenelela nyimpi ya tinqambi hikuva a vuli leswaku album ya Sayicology ya Msila wa Yingwe kahlekahle munhu la a nga yi tsala i xiyimbeleri Mr Post. Sweswo swi hlundzukise xiyimbeleri Sayicology. Se hi voni Manyangatsi Vkomisa a fika a nghenelela hi ku tsala leswi landzelaka: tinqambi u vula na wena hi ku a wu ntlambi wena xipfopfipfo. Se mi ta swi vona leswaku kahlekahle la u le ku chingeleni ka Sayicology, laha Sayicology na yena a nga angula laha nga fika a tsala leswaku i tshembe kurile wena mapakisha. Hi ta tsundzuka leswaku eka risimu ra xiyimbeleri Mr Post leri nga thyiwa leswaku Manyangatsi, Mr Post va kombisa leswaku Manyangatsi u pakile swinene. Se leswi a swi tirhisaka laha Sayicology leswi a nga swi teka kusuka eka risimu ra xiyimbeleri Mr Post laha ka gaza ku rhulaku kona. Leswi hi la ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi rixandla ehenhla ka xin'wana na xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka gaza.